Ingdeng hini all nili biura mahang ke thegarni lapen ingdeng ke thom risonim soka chingroma mai kangni. Assamese same ke toga hut kiri ponang jia sona puthak inura thanbang ipakalu kapaklang. Ningkan hini Veskar Bianglong Mahila Samitia mahang ke thegarni katalon. Kardom Karbinong live kelang radona pansetamin element samijuli baby non-arjuik tha birtang tonpen. Lakhain ko rapon elib MSC constituency ke parlo Inglong Havar upper degrum Lokhiram rong phara rong along keram tang chiti ni phain ko rasir keparni ingdeng hini all nilib hiudatum amahang ke thegarni lapen ingdeng ke thom riso nimso kachingroma mai pamanpon. Ada por phai kep malompen all nilib yuramai phu relief son timongpen songalama inthur pondet penapi kalitang sobita hanse pipen kalitang anisha ingtipi atuma phan kachiki moa jai megalong arnam ardomsi akarjong aning ke pang samja phan milur ke kaya sai dengpon anarlo por phai kre hini malompen raramai pi kapang chengponalong all nilib yuramai phu relief son timongpen si mai chepa hemphu ponlo Maya long alo hi sarpia manpen assistant professor Maggie Katharpi kachetong dunalong MSc barim Samson Tiso Sunil Tobi Ratsai Klembang Khogen terang pentanglok ki ongdong atum chetong dun kachetong dunalo hi sarpi Maggie Katharpi pen kaningje ponke lo ke charli kenang sot lapen kaching thura hinta kenang sot ke bathek sergia phanke sarkar lapen eme thang lapen apia po lapen hamphanga songa hin pen setami bor ipi ponangji son bagai ini garong, aben ini ke oi tado, ini ke oi pernah jok sini dah ke bang, kali sonte apa mungkin dan itu ni bang beda tu jok anu kaprek ke bang jitu tado ulang, bang tekser reser tu tado ulang ke thang konji pan, setami ini ke oi adim bang ke lalu, non head imu martom, apran ke dam nang jual, acam ke dam nang jual ke ini oi ni dia, tapi ni apang benda pulo, itu mungkin biar ham pang long ke suara adim hepik, ikut ke celar tengke cenglok, celar doktor, di suara pan adim ke pek, oh, loka Charlie puno kadok ke hina na tuta suara pan kadim pek, peko, ampen itu mungkin bi pen kaning jever ke, na pulo, supin sunon suara not, arna mang tiang kroy lo, budi, nasi la sohin pelelang dam lo pulo tangke suara adim ke pek itu. Tiniar ni bang adim lelang dam pusutami itu karbi ke suarlo tum ke adim theo setame la hai hiang tekno nang ke klang bom ke itu aham phang ke avi tu warna tu ke dam kan dalo la so apar de gruma habar ke inglongari langroi ke lang mea teng pulote sui jarle na sonsi thek bonlong lo la ben free and compulsory aja konga bang so warlo tuma phan kipi pa mi la si la so bang chichini nang ji pusi ningje pon nang li than pon ji ma right to education ke nang li tum chini lo right to education ke la ke right to education a ek le lang da pusitami la da ke pinsu pupe arlusu pupe lai silo la pen aina rona teng tele lang dam lo pulo tang te free and compulsory education ke la ke hala lo ka chardi thek po mate di abcd 1 2 3 di isi hini ke thom la ka dong with thek po pupen o thek borim thek po pupe hala ningkan krep an ke la ke free and compulsory lo la ke nakabang putin chini nang sila si mota nili pulo itu ma hemlong isumar tum jong sila son school ki dun dera drop out do koklo pulo tang te lake apia podum sita me lake bhari a crime ka commit lo lake asumar dum school ka chetoy dun deta crime ka commit lo why athima government ban bang free and compulsory education yelo kante la chodeng dun thek nang po di pensu pu pelo lo su pu pelo la dake dag jong situm thak wong pulo tang te lake aina ronda karkan lo la pela daga masi pe podum sita me crime ka commit lo Apar de gruma havar towar mesen kabe adai ki doke PWD Road Division Department atumsi adai thetandu la haya ki song prabjin pen klempon pe pulote kache song asai setami dengnangji duk tapuyami athema ya itum amumar nisa apen ke sobita phan angthek thek the rang koklo mani outlang no tum athilo sila bangi tu ning duklo Papirista itu ini foundation day abang ke isi bangai ning karong nangi polo. Papirista me abang ke isi lang amte isi ning dulu, bangai isi bangai ning ta arong ta dulu. Tema ning arong bangai pilih aja ni tu foundation day. Lalu ma main pen si bilong lo. Koilamati pen Samson inti la pen choki hola pen Sodrit Crow Karbiang Long Life.
Hauraghat mate Hawarkehat Rangkut High School along Thanbang Siam Sundar Chauhan Hinpen Assamese EPLM ketok ahud kiri ponangja puthak alang li hinpen ketok ipagalu kapaklangpon iri pen ketok amek kapalang me lata lo kechare along isi arolo Kebangji preni pahiniar ni Keyapo Mahatma Gandhi Mahang Kete Katalon Arni Pache Tondun pen iri pen ketok amek kapalang me arni puta Talon Ponasonte me parji pusi Hauraghat Rangkut High School Thanbang Siam Sundar Chauhan Hinpen kachuning ripadopon Jongpon me non het jong Thanbang Siam Sundar Chauhan Hinpen Assamese EPLM ketok ahud kiri ponangjia sona puthak epagalu pusitame alang li hinpen ketok paklang pondo Scientifically ateng pen ketok pon bang so alu along ketok ame kapalang meji aphan penang an kecharle avar side do pusi pherangkia mai ke phahut Thanbang Chauhan Hinpen pangdak pon মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে তেওঁ বিজ্ঞানখনৰ অসমীয়া মাতৃভাষা লিখন পদ্ধতি কিতাপখন অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলসমূহত বাধ্যতামূলক পাঠ্যপুথি হিচাপে প্ৰচলন কৰি সংকটপন্ন অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলসমূহ প্ৰাচীন ঐতিহ্য আৰু গৰিমাৰ লগতে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ বিশ্বাস আস্থা ঘূৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কিতাপখন পাঠ্যপুথি হিচাপে Bangso alo Assamese school along lokechari osomaratuma phan isia subject asonsi bipona sonte me parji pusi Assam Sarkar education asai kamatuma phan Thanbang Chauhan asangho chuning rithu গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু 2 অক্টোবৰতে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল গান্ধী জয়ন্তীটো অক্টোবৰ দিনটো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ লগতে ভাল হাতাৰখৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছো আৰু এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ এটা সপোন আছিল যে তেখেতে মানে ভাল আধাৰকৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব Hauraghat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Kedamtang chiti ni bhayangkar asir cap arni Hamren Multi Utility Building Conference Hall along ingdang hini West Karbi Anglong Mahila Samiti ama hangketek katalon ponalong bang pharo hini so arlo tum chetongdun Ada porphai sir cap malompen kapang chengpon bangso ingdeng hini West Karbi Anglong raramai pi pangchengpon pia prang West Karbi Anglong Mahila Samiti amai phi Renu Tisopia ridengpen songalama ingthurpon Bangso phi raramai pi along Mahila Samiti amai phi Renu Tisopi pen kachari ponamai along Mahila Samiti kongchon bangpi icon temu pi pensi mai ke phalam the anparta aluhi ke pachini pen karchua side dengpon Labangso amai along khei dhorom la pen ratchari songalam chipu pe pin pen soarlo tum ning isipet pen chingrum si ningarong chipi pen Mahila Samiti amahangke thekarni talondun Bangso ahud India democracy at along soarlo phan thongkep mate 30% ja kong bangki soarlo phan si pilo bonta pinier ni anta ja kong ka chhar ja kon thekawe kaikya mat ka phereju a pharman ka chhang hai hi kelang rem kelang ropason si nang plang bomlang soarlo ke sung do an pen ka chepajok ji la pen sarkar ka charia chatai long setami soarlo pharman ka chelong ji je hangdu nang ji pusi ningje pon সুকীয়াকৈ পাতি দিয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এখন নিয়াৰিকৈ চলাই নিবলৈ আমি সুবিধাবদ্ধ হৈছোঁ আৰু লগতে আজি ইমান বাধা বিঘিনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা স্বত্তেও আমাৰ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে আৰু এই সভাখন ছাকচেছ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ Mayalong Mahila Samiti Bidisarpi Monalisa Phalung Hamren Mahila Samiti Kongchon Bangpi Indira Tokbipi Soarlo Songalong Clem se Babangpi Rosemary Baby Penchenglok Ongdung ni Marliatum Chitodunsi Mesen Pen Sayang Deng Doan Pachumpon Soarlo Song nomor 6 Soarlo Mitha aja kong jini Bedmanjina Dong si Mitha aja kong jini Gudangte Yurthi asayang dengka Tengkang masih dorong Tekuk tenang lebongsi Akhirnya government ni Ia bawar anak persentis Sebagai activities table Lasi Pacar dia juga Pikir dia Nomor ini Apa ya tu Apa ya tu Apa ya tu Kosong seakan ada macam ini Cekan Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong live
Prime Minister Narendra Modi arta nikan proxy kebra isi kepleng mahang ke thegani bache tondun pen habar ke hat Belgori Higher Secondary School along me kiso kelang aboha ki bipon India Prime Minister Narendra Modi arta nikan proxy kepleng mahang ke thegani aman biponsi BJP asong atu break jama demalong kapre ga jai me kedeng padoponlo Karbi Anglong along positame team Karbi Anglong asong japo CM Tuliram long hang patir piponsi kapre ga sai kedeng ponlo Lason tak taxi Themanarni Havar ke hat Belgori Higher Secondary School along ta emek akiso kelang aboha biponsi bang pharop ho sosea rara tuma phan ame kiso langponlo lapen megadong plab mate chosma setami ake joypen rondonlo Bangso jai meke denga hur KAC okpran kelanga EM khonsing rong pi kaning ja tengke pini bangso meke so kelanga boha ki bia hur ameke so kerak ponang jimate operation ke claim nang ja tum ana phanta ke claim abar sai deng ponpo lapen constituency inquira trok alongta lason thoda jai mek ke deng padu ponji pusi pherang kia tuma thengnu ninje pon माननीय प्रधानमंत्री जन्म उत्सव उपलक्षे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उद्योगत आमी यात चकु चिकित्सा शिविर এটা পাতিছো বেলগুৰি হাই স্কুল প্ৰাংগণত আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ হাওড়াঘাট ৰাইজৰ যি সহাৰি অৰ্থাৎ যি বাৰ্তা আমি ৰাইজক দিছিলো যে বাৰ্তাটো ৰাইজে ৰেসপন্স কৰাত ইয়াত আজি আমি 500 জন ব্যক্তিসকলক আমি চকু চিকিৎসা আজি ইয়াত সেৱা আমি দিবলৈ পাৰিম আৰু এটোই এটা শিবিৰটো পাতি গম পাইছো যে ইতিয়াও ৰাইজৰ মাজত অৰ্থাৎ গাঁৱে ভূঞে বহুতো ব্যক্তিসকল আছে যিসকলে মানে চকুৰ অভাৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসাৰ অভাৱত বহুত অভাৱ ভুগি আছে আমি আজি যেটো কেম্প পাতিছো এনেকৈ কেম্প প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমি যোৱাৰ Havar ke hat ben Harsing Rongpi Karbi Anglong live Kedam tang chiti ni phayam kara sir kebarni Dilai police station angkang mate Dilai Havar RV ke the parpi ka porhod koila langso Havar Bhalujana rong amekar Bablu Bahadur arta nikan thom kebra truck si aphan sininga me kerojo apran damang juilo Kedam tang chiti ni phayam kara sir kebarni Dilai police station angkang mate Dilai Havar RV ke the parpi ka porhod inu dabang phwa phan sininga me kerojo adimalo amatsi apran damang juilo तो लसन हेलो जे पतुमी परफाइव प्ले लो ला सिनिंग में जैसे मेटपेट ला दोलो मासी लदाख भालुजान पु लदाख कोयला लंगसो हावार नेपाली बस्ती लो लासी पतुमी जैसे मेटपेट के ला सिनिंग में के रूपेन पिनंगान लदाख अहम असर मार्सिता में अपरानम जिलो लासी Birta kilong pen apran kidam jui Bablu Bahadura ik pen pherang ke phan ka pachini pona tengke abong Bablu abangke arni ka chongda tut pen kewang hut arbe nang char silu na jok hem nang le rock pen apiari ka chesele bom mahut men sininga me kerulo amat adimalong amat apran tam juilo halapu achora bang setami sininga me kero jok adungalong si krebdunlo bonta malom so phia bangke nang borthusi a oga pran bangke mesen lo pusi ningje pon কালি 29 ডেট আপোনাৰ সাড়ে 4টা বজাত আমাৰ ভাইটিটো আদা খুন্দিবলৈ গৈছিলে আদা খুন্দি কিনে হাজিৰাত আদা খুন্দিবলৈ গৈছিলে আদা খুন্দি কিনে বৰষুণ গিৰিছে বৰষুণ গিৰাটোত খেতিত এৰি কিনে আহিছে ঘৰত আহি কিনে ঘৰত সোমাই কিনে তিতা কাপোৰ কিবা কৰি কিনে হলাই কিনে আপোনাৰ টাউল লৈ কিনে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি কাপোৰটো হলাবলৈ কাৰণে এই এফালে কৰি আছিলে পাছত apran kidam jui Bablu Bahadur achor lapen asomar banghini chepamote kanglo lase ame thang asomar kachelana pon thekja phan sarkar kera vekja phan kachuning ri padopon kali ghotona বিজুলী আহি বেয়া কৰিছে গছত মাৰিছে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক বোৰ্ডত মাৰিছে আৰু ভিতৰতে লৰা পৰি গ'ল আৰু আমি দুখীয়া Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live
tang de bini prime tama bir ta gelo ponsi kang tonik lo